All right, arisabra kahle arisabra malunga MOP Mbilu Yanga efambisana kahle na QG na D. Yeshona ne nivula swo. Yeah, vula so. All right, yes, nemsebenzini ngoba ngiselo shaka ndama na MOP eka siku ra namuntlha na kuthemba leswaku an sunguli ku va ni karhi ni va ka interview na yena kahle kahle a ni tivi ku ra vungani but an sunguli ku va na yena ka usala ntsena 16 minutes yale eka ora leyi ku hetelela kambe khena hi loyi nga na yena eka siku ra namuntlha MOP. Yeah. Me right? Evukile ngoba. Kuri kahle kahle ntsheka usali ne? Yomfo. Ntsheka usali ntshela. Ekolo ka ina vele? Ndzi ku va mina ri Mutsonga so Okay. one avexintseka lo one swi tikomba kahle ku ni Mutsonga and proud. Yeah. I mani MOP? MOP nqambi leyi yimbelaka vunanga bya hip hop R&B leyi taku yi suka le ka N'wamarhanga Zava mavitile pasini Ralph wa ka Manave. Okay. Yes. I sungulile vunanga bya yena MOP? Vunanga ni sungule khale mara professionally ni sungule hi 2017 mara sungula na hari ka grade 9 ku 2007. Yeah, la swi nga sungula kona swa vunanga. Risimu leri nga nghena hi rona ra Mbilu Yanga ri hume eka lembe ri hume ku ri single kumbe ku ri album leyi nga huma? A ku ri singili kahle lembe leri na risimu leri ntse ri one. Yeah. Hikwalaho ka yini yi humese single ntsena eka lembe leriwa? Ni lave ku va komba ku music wa mina wu na matimba ku fika kwihi. Okay. Na last year ni humese single na yona ndi nominate single leyi even this year I nominate. Alright, lembe ra 2019 no say it was 2018 igenere ku humesa album? Album 2017. Hikwalaho ka yini vele i teke malembe mambirhi ivi khari humesa single nga humesa album? Eish swin'wana like munhu fana lava mintirho se an kumi nkarhi wa ku endla vunanga. Mara next year na va tshembisa ku ri album yi ta huma. Yes. Alright, risimu leri hi nga vuya hi rona hi rin'wana leri nga va ri trenda ka mahele ya vhiki mavhiki lama nga hindza so i wine award and the award leti la South Africa ku ri tin'wana leti na tona ti hlayiwaka top 5 ku ri ti-award ta kahle swinene ngopfu. Ti-award leti i nga yi wina award leyi ni vonaka na mina it's Satma ne? Satma award. Yes, Satma. Okay, ku endleke njhani a wu ri njhani loko yi va yi karhi yi wina a wu phikizana na vamani vhele eka xiyenge lexiya loko i ze i wina award leyiwa? Sa sungula ni ta rhanga ni vula ku ni phikizana na vanhu vakulu vo xiximeka ku sungula ku ri Sjava. Okay. And then vumbirhi ku ri Zakwe. So feeling leyi a ni ri na yona a explaineki because a ni tsake ngopfu a ni tsake swinene ngopfu even na sweswi a ni tshembi ku ni yi winini award leyi nga la. Ani ya tika yi kahle na sweswo ku ri na yi vona ku ri kahle original yi kahle swinene ngopfu. Alright, i concert market ka ra u tsakini a swi ve kahle a ku ri lembe ra ku sungula i va i nominate eka ti-Satma award kumbe ku ve na malembe endzhaku since i sunguleni vunanga bya wena it was 2017 a wu ve i karhi i nominatiwa kumbe ku va lembe leri i nga nominatiwa ivi swi vheta swi kotlanisa i tikuma i ri na award leyiwa? Ku nominatiwa i khale kahle since ni release professional single ya Still Rhandzu 2017 yi nominatiwini and then 2018 wa vangama na yona nominatiwini ka ti-Satma ti vulavulaka tona nga wina namuntlha and then this year risimu leri va a ri karhi hi ba sweswiwana ro wa ri nominatiwini ri nga ku yena award leyiwani. Swi endle njhani ku i tikuma i winini ka lembe leri ku eka 2017 and 2018 i tikuma i nga humelelangi eka lembe ra 2019 i ncini lexi nga i xi vona ku ri lexi xi ni tirhelini ku va ni wine award leyiwa? Lexikulu ku ka munhu a nga give up a tiyimisela a tirha hi matimba swinene because 2017 va votini mara a va nga votangi hi ndlela yona va maybe kumbexani ta tshika music and then 2018 ni vuya yin'wana va vota nyana katsongo and then this year va votini swinene ngopfu so ku tiyimisela hi swona swi nga endla ku ni vuya na award. Yes. Alright, i mhaka ya kahle swinene ngopfu swi kahle risimu ri ndzi tele hi rirhandzu hi rona ri tivaka swinene ngopfu and risimu leri a ri rhandziwa hi un'wana na un'wana and na letin'wana ti nga koho tinsimu i tinsimu leti rhandziwaka hi nga langutisela yini eka vunanga bya wena ku sukisela ka nkarhi wa sweswiwani as va karhi hi promise ka lembe leri taka hi ngo ho no tirha ivi i va i ri na album hi nga langutisela ni le ka album leyi i kuma ku ri wa yi hleketa ku i nga veka i yi endla? Ni ngo xo sungula before ni vula sweswo ni ngo rhandza ku khensa lava nga ni votela hinkwavo N'wamarhani hinkwayo Limpopo hinkwayo ni khensa hinkwavo na le Gauteng everywhere un'wana na un'wana laha ni votela ri kona so ni nga va promisa leswaku
ku nga se heta nyana nkarhi or next month ni ta humesa yin'wana ngoma ya ku ba swinene. So next year ni va tshembisa a full album leyi nga ta va yi kha yi nyanganya swinene hi matimba lamakulu swinene ku komba ku mina award ni yi winile. Se hi ku tirhisana And was deserve. yes, I Okay. deserve it. So hi tirhisana Ngaras Records hi ta ya mahlweni hi sweswo hi ta va nyika vunanga byo tsokombela swinene. Yes. I nga namutsala ku i nga vi karhi i tirhisana mani ka album ya wena leyi nga ta va yi karhi yi landzela? Let me see. Mina ni tsakela ku tirhisana na Hennessy. Okay. And then na Mthimbani. Ni tsakela ku tirhisana na I'm sure ku ri ni ta tirhisana na vona. Va lava ni tsakela ku ni nga tirhisana na vona ka album later. A wu fanele ku endla javi wa vona ku ri swilo swi njhani wa ta leni mani ta ku chela ka risimu ra mina ku na album leyi nga ndlele. Alright, no i mhaka ya kahle swinene ngopfu. A hi langutisi va kumisa ku yini loko vanhu va karhi va lava ku rhamba eka ti-event ta ku hambanahambana va lava ku rhamba MOP? Xo sungula ka ti-event va nga ya ka page ya Ngaras Records eka Facebook kumbe va ka page ya mina MOP SA Music. Loko na ha vulavula hi ti-event ku na event leyi nga ta va yi ri kona hi ti-2 ta next month yi ta va yi ri le ka a Bush yi ri va ri le kwini kwalawana va ri le Mambumbu Masofeni, and then ku ta ku na ku ri na yin'wana ya December hi ti 20 yi ta va yi ri kwala Giyana Kulani Lodge nakona. So va nga ni langutela va nga ya va ni vona kwalani hi ndlela leyo. Alright, for leswo swa ku ri hi fona hi xipidi loko ri ha ku lava i kuma ku hi nga landzelela ti-page ku hava ne hi fanele hi rhanga hi landza page. Nambara to koma mara ni nga va nyikita mina. Okay. Ni nga va ni boost nene ka MOP SA Music. So tinambara leti va nga ta ti foyinela kumbe va WhatsApp hi letiwani ti landzelaka Martin Mudike 072 656 2066 na phinda 072 656 2066. Then leyin'wana ya nghala ya mona hi leyiwani 076 910 1492 na phinda 076 910 1492. Na le ka Twitter ni kona MOP SA Music. MOP SA Music. Yes. Khensa swinene ku vona wena ka siku ra namuntlha ku yini xa ku hetelela lexi tshembisaka ku vayingiseri na varhandzi va wena na vaseketeri va wena? Lexi ni va tshembisaka xona i va tshembisa music wa ku tsokombela this year next year music wa mina wu ta va wa xiyimo xa le henhla ngopfu ni improve ngopfu, and then so a va xavi music va downloada ndlela leyi. Yes, ni va tshembisa swilo swa kahle ngopfu. Hi khensini mfo. Ku khensa mina mi tikoma muzakile. I know loko ti-artist hina ta lani vo ti humelela ti wina ti-Saturday hi minkarhi na ku tala hi tshama hi kha hi complaina ne hi kombisa timhakeni ta ku ti-Saturday hi minkarhi na ku tala ti wina hi lava va hala ntsena Mazulu kumbe njhani kumbe yini, but lembe leriwa ku wine Matsonga swinene ngopfu. So swi lava hi pfa hi vula ku ri impela this year kahle kahle hi improvile swinene ngopfu. And then ripela swin'wana mati sorry ni nominate ni ka Tilima andrivela na ni ka Tilima, I forgot. So ni kombela kwala ka MOP SA Music ka Facebook mi kombela mi languta information leyi nga kona. Ni nga vula sweswiwana mi SMS ya nomboro leyi mi ri 81 I mean ka nomboro leyi 47048. Alright, swi phindile nakam? Mi SMS mi ku 81 mi tsala hi ndlela ya 81 eka nomboro leyi 47048 mbamvotele mi hi ndlela leyi. Ya a wu voteli wina ka siku ra tala hi na Candy i nominate wini. Se ni na ku tshemba ku loko mo tlhe mi ya teketela ti-award letiya ku fana na sweswi mi nga ku teketile hi ndlela leyi swi ta va swi karhi swi hi tsakisa. Na ku tshemba leswaku va ta va karhi va ku landzela hi ta va hi karhi hi vhota na hina. Hayi ni ta vhota sweswi. Risimu leriwani i risimu leri ra yena ndzi tele hi rirhandzu. Yingisela mi yingiseli risimu ra kahle njhani. Ambere ndzi va swa Tilima Jamie. Wa swa leswo swa nkoka. Khensa ngopfu. No, u khense hina. Ya va tala ka jitse wa ringa. Tala ka jisari.